अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर अहानबा ओइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल गवर्नर 𝐶𝐤𝐰𝐻 ना हौदोक्रे नुपी आर्टिस्ट सिंगदा इकाई खुमननिंगाई ओइबा फिदा पीगदबनी हाइना गवर्नर ना फोंगदोक्रे कुकी MLA तरागी मथक्ता प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पुथोक्तुना खनबियु हाइना इमागी मैराना तक्सिलक्ले मणिपुर पुलिस की क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल कैस्पर गाड़ी मरी अमगा जिरीवामदा थुंख्रे इम्फालदा अथुब मतमदा यौरक्लगनी अहुम अमसु थुंगलरगनी सुग्नु AC की MLA की पीस कमिटी ना चुरचानपुर की कोंखाई खुंदगी मीटे मरिफुद्रा माबन की थवाई कनकी कमिटी सेमनमद्रबदी मखोई लोइना सिरंबा याई हाइना थवाई हिंगहौरबा मियोय अमना हाइख्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा नुमिदांगी पाउ मियंग ताबिदिबा सिंगबु चनमाबना खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर अहानबा ओइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 मणिपुर की गवर्नर 𝐶𝐤𝐰𝐻 ना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुयादुना ngasiदगी हौदोक्रे नुमित मंगानी चुमना चथगदबा फेस्टिवल असिदा पुन्ना फिल्म मापन उतकदौरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ना स्पॉन्सर तौदुना DIPR अमदी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर गा खुसमनादुना थौना मणिपुर ना संजुना पांगतोपा फेस्टिवल की ngasi हौदोकपा नुमिता एखोइगी युम अमदी समखोक उतखी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के पैलेस ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबा हौदोकपगी थरम अदुदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन राज मोहन IPR आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर M जोय अमदी इमिनेम फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा अथोइबा मिथुंग सिंह ओइना सरुयाकी गवर्नर ना हाई फिल्म सिंगदा नुपी आर्टिस्ट याहनबा मतमदा सुमनतगी एंटरटेनमेंट की ओइना याहनबा नतना कल्चर अमदी ट्रेडिशन की मसक खंगना अमसुंग इकाई खुमननिंगाई ओइरबा फिदा अमा पीगदबनी सौखलकपगी मतुंग इन्ना सेलुलॉइड फिल्म दगी डिजिटल फिल्म ना हेना खुमांग सौसिनबा ngamlagli सेलुलॉइड फिल्म गा येंगनरुबदा डिजिटल फिल्म ना पैसा यामना चंगदबना मरम ओइरगा मियामना डिजिटल फिल्म पुथोकपसी हेना पामनरकले फिल्म पुथोकप मतमदा हौरक्लिबा नहा सिंगबु मरैबाक मरमदन मुसिबा अमदी अफबो माइकैदा लमजिंगबगी वाखलोनगा लोइनेना पुथोकप मथौ ताई हाइरदुना ngasi पांगथोकलिबा फिल्म फेस्टिवल असिना मणिपुर की आर्टिस्ट सिंगदा खुदोंग चाबा कया अमा पीबा ngamlagani हाइना फोंगदोखी व्यवसायिक फिल्में दर्शकों का एक मनोरंजन करते हुए उन्हें अशांति और हिंसा जैसे अवांछनीय उद्देश्यों से दूर करने का प्रयास करती है। मैं सभी फिल्म निर्माताओं से अच्छी फिल्म बनाने की अपील करती हूं, जो युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक प्रतिभाओं के साथ उत्तर पूर्व भारत सामाजिक परिवर्तन को इस महत्वपूर्ण मोड़ पर समाज में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण फिल्में बनाएगा। मुझे लगता है कि उत्तर पूर्व भारत की जनजातियों के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। उनकी लोक कथाएं प्रेम और वीरता की सुंदर कहानियों से भरी हुई है, जो जनजातियों पर फिल्म बनाने के लिए अच्छी पटकथा की सामग्री हो सकती है। तरानिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की चौथरीबा मिफम असिदा कुकी फुरुफ की MLA तरागी मथक्ता प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पुथोक्तुना खनबियु हाइना इमागी मैराना फोंगदोक्रे वाफम असिंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा इमागी मैरागी मीडिया कोऑर्डिनेटर पलुंगबम रानीबलाना फोंगदोखिबनी रानीबलाना हाई मणिपुर NRC चटनबगी अयाबा लौखिबा मदी कुकी मिलिटेंट सिंगा इंडिया लेंगाकसु मखा ताना चथबा यारोय हाइना असेंबली सेशन दा अमत ओइना वारेफ लौमी नखिबा अदुबु इमा सिंगना थागली लोइना हौजिक सथरिबा असेंबली सेशन असि लोइगदबा नुमित निनी खक्त ngairabani इमा सिंगना हानदगी खोंजंग संगसिंदुना लापा कुकी फुरुफ की MLA तरागी मतंगदा प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी ना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अमा हाउस ता पुथोक्तुना खनबियु हाइनसु फोंगदोकी कुकी MLA तरा मणिपुर काय नबनलिबा मणिपुर को मसेत थोनल भनलिबा तोंगान बलेंगा बनलिन भनलिबा हाइरिबा कुकी MLA तरा सिगी मथक्ता इमागी मेरा प्रिविलेज इथिक कमिटी फंगदना मोय तरागी मथक्ता कदी करमबा दंदी बिबा यागदगे मसि तक्सन बियु मसि तोबियु हाइबदु मसि फोगदे असेंबली दा खनरपगी ममियमा तादी खनबा होरपदा अदुम कराइदा मिसंगिबनो करमाइना सुमुरु निसंबगी ममियमा एकोइ मीडिया दा यामना फोंगुबा ngame मसि प्रजा की उन खंगीरगा प्रजा के अपाम खंगीरगा प्रिविलेज इथिक कमिटी से अमुतंगा हाई असेंबली दु पुथोपिरगा मोय तरागी मथक्ता करम दंदी बिबा याबगे हाबदु एकोइ नसिगी मणिपुर दा लेबिदिबे इथिक कमिटी अमदी
ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯪ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯛ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Manipur Police के क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल 𝐂𝐲 कैस्पर गाड़ी अहम हाना इम्फाल दा थुंगलख्रब मतुंगदा ngasisu कैस्पर मरी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर दा थुंगलख्रे नोंगमनिनी के मनुंगदा इम्फाल दा पुथोरकलगनी हारी अतोपा कैस्पर अहम अमसु अथुबा मतमदा गी मनुंगदा इम्फाल दा थुंगलरगनी हारी निंगसिंगबा याबदी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मणिपुर पुलिस के बुलेट अमसुंग माइम प्रूफ ओइबा कैस्पर तरा ऑर्डर तौख्रे अथुबा मतमगी मनुंगदा इम्फाल दा योरकलगनी हाइना मतम खरगी ममांगदा फोंगदोकिबा लेख्रबनी लोइनेना ममांगदा कुकी टेररिस्ट सिंगना मैतै खुनगी इमुंग सिंगदा अहिंगदा लोना चंगलकलगा यामना तमथिबा मओंगदा मी हालंबगी थौदोक मतुंगदा मणिपुर पुलिस कमांडो सिंगना मी हाटपा सिंग तानबा मतमदा असम राइफल्स के कैस्परना लंबीदा फैना थचिलगा थमदुना कमांडोगी गाड़ी सिंग चथनखिदबगी नुआइतबा थौदोक थोकिबा लेख्रबनी मोरेदसु कुकी टेररिस्ट सिंगना नोमै कापसिलकपदा पुलिस कमांडोगी अमनबा बुलेट प्रूफ गाड़ीदा नोमै मरु फौजिलक्किबगी पाउ लेख्रे हौजे कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मैटेगी मायुक्ता चथरकलिबा लान असिदा मणिपुर पुलिस की माइकेदा असिगुंबा मतमगा चुनाबा बुलेट अमदी माइम चंगदबा कैस्पर गाड़ी की तंगाई फदबा लेबना मरम ओइदुना टाटा कंपनी ना साबा कैस्पर गाड़ी सिंग असि लेनबा स्टेट लेंगाकलो वारेफ लौखिबनी सुग्नु पीस कमिटी सेंबदगी सेरो सुग्नु दा इरांग थोकपनते पीस कमिटी असिना मियोय मरिफुद्रा मापन की थवाई कल्लखिबनी हाइना चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्नलेबा कोंखाई थबक सुदुना लेरंबा मे मापन दा सुग्नु एसी की एमएलए की पीस कमिटी की मखादा थवाई हिंगौरबा बास्कोंगदगी तोइजम बिमोल ना फोंदोकरे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा वाफम असे फोंदोकलदुना बिमोल ना हाई हौकिबा चही की मे अहुमदगी थोरकिबा इरांग असिदा हिंगनबगी लानफमदा मियोय कया अमा चिंगी मफम कयादा थबक सुदुना लेखि चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा कोंखाई खुंदा थबक सुदुना लेरिबा नुपी मापन अमदि अंगांग अमा यावना मियोय मरिफुद्रा मापन सुग्नु एसी की एमएलए के रंजित के पीस कमिटी मखादा मफम अदुगी खुंजा सिंगना लालो फाइताना थिंदोरक्तुना मखोइबु कनबिकी लोइनेना हौजिक फांगथोकलिबा असेंबली मिफम असिदा चीफ मिनिस्टर ना पीस कमिटी असिना मरम ओइजना सेरोमई चाकलिबनी हारिबा असि यानिंगदे पीस कमिटी असि लेरमद्रबदी हौजिक इरांग असिदा लेखिद्रबा मी मसिंगदगी मियोय मरिफुद्रा मापन असिसु हेंगत लमगनी हाइके Mai tolak cinta ada polisi suruhi orang yang ada orang kaya ada di kubu itu juga. Logo kan lasta polisi suruhi MLA pun harus masih ada. Jadi mai tu kita mana mana polisi itu sih loi sih kan. Jadi kok suruh mai tu aku kan lasta. MLA lagi sih इसकी कमिटी मशीन है वो लखन में होगा अदु की कमिटी की मखादा तो सिंगी है कमाई सिंगी ना तो ये अपनी जीवन ना खांगे मनु अदा अपने यामना नुआई जब अमना चीरों को साथ मानवा होशे माना मैं तो लगा सिंगी लगा अपने मां रामा तो ऐसे करने मतलब दे किसी को ये मेरी नुबी जियो म्यांमारदगी लोना पुसिलकपा ड्रग अमदी लोना यादबा पोलम सिंह असम राइफल्सना मिजोरम की चंफाई एरियादा फगटपा लेप्ट्री ngarangsu असम राइफल्सना मिजोरम दा नोमगी हेंगलकलिबा स्मगलिंग की थबक सिंह थिंगनबा चंगसिलकपा ड्राइव की मनुंग चन्ना तोंगान तोंगानबा ऑपरेशन सिंह दा स्टेट अदुगी चंफाई की जोखाउथार अमसुंग मुनमेल थागी योट की थोंग मनाक्तगी लुपा करोड़ 5 लाख होंफु मापन की ममल ओइगदबा हेरोइन नंबर 4 ग्राम चनिपान तरा मरी अमसुंग लुपा लाख 19 लिसिंग होंफु मरी की ममल ओइगदबा फॉरेन की बियर अमसुंग यू कैश चनी फागत पंगमख्रे हरी अकंगनबा पाव अमा फंगबदगी ऑपरेशन अदु जोखाउ थारगे पुलिस तमदी कस्टम डिपार्टमेंट चंफाइगा पुल्लगा असम राइफल्सना चथगिबनी हेरोइन नंबर 4 अमसुंग लीकर सिंह अदुगी वैल्यू पुना लुपा करोड़ 5 लाख मरी फदरा नीथोई लिसिंग निफु मरी चमरी ओइगनी फारबा मिय अदु म्यांमारगी
Kalamyo district ki tuitimdagi isaka koba chei kuntaret lom suraba amani hari mangondagi central car amasu recover tawri hari phagalaba polam singa konana miyoy adu Zokhau Thar police amasung Champhai gi custom department da sinakre hari Like-minded group LMZ Manipur na lamdam asigi awa ana taraba kayada leptana mating panglapagi sarukama oina ngasi LMZ gi member oiriba hairotagi thongamba khundrak pamgi kunmari suba mapok numina lakpada kanglofki langi chaiteng fanglaba more seros Churchanpur amadi atai mafam kayadagi lanjan naraktuna hauzik IRE wangzingi school da changchafam lauduna leriba mahiroi singda boy column pencil colgate lyric amadi acha thak sing bi dun tingpangkre wangzing kodong pokpigi relief camp da leiramba lanjan narakliba mahiroi sing adubu pukchel chauraba IRE school wangzingi principal Dr. Rajiv Kumar Naring bamna fooding lodging amadi schooling free oihanduna marai bak thiraba mahiroi sing asigi punsi mai masing mapung fana tamhanaba honariba asida puni thogatba oina asa athak lyric amadi che kalam pencil na chingba mahiroi kuntra rom da yenthokibani ngasigi tengbang khongchat adu group asigi secretary ozat sorokaivan na luchinki loina maru oiba member kaya so sarugyaki LMZ gi member thongamba khundrak pamgi mapok numit asiga mari lenena chayisigi January 19 da salungfong mamang lekai da ngaprum Tanaba honabada maina singbadagi lekhedaba yumnam dayanandagi lehoriba yamna pikliba thamapangi angang amadi KG2 khakdamak kariba angang anigi damak acha thak sing che kalam pencil amadi school gi bag su khudol tamki angang anigi khudol adu yamna chahi nauribi dayanandagi loina bida khutsina kibani tengbang thoramadda Group asigi publicity secretary Rakesh Narem na hai group asigi member thongambagi mapok numika mari lenena ngasi asina lekhidraba dayanandagi lehoriba pikliba macha singi damag angamba kharadang mateng pangjabani dayanandagi loinabi yamna naha oiribi mauni adubu ipuroiba lekhidre haiduna ninghannaba tawdana thauna fana hingnabagi lanfam mayok nagadabani miyoiba ikoisi awaba kayana yomsilaga leibani Mi amaga wabagi chang amadi wabagi maong khenabagi wani awaba nungaitaba pendaba thodok kaya sina punsibu aranba maikeiromda khak puroidabani secretary Ozat Sorokaivam na hai kanaguma miyoi amagi birthday ga mari lenena kanglofki irangna wahallaba relief camp da leiba mahairoi singda puning thogatpa amadi mateng pangba hebisi yamna tangai fade maramdi makoi nongmadi tungi yumbiral oirakadoribani loinena mayum makai maina tumna thadopi khraba makoi gidama ekhoi leiri haiba pambom tingbiba matamda mahairoi sing asina pungning wakhal kaya da nuai jagani lanjan narakliba mahairoi singi pungning wakhal fazin biduna aranba lambida chatkidana ba khonaba haibasisu yamna tangai fadaba amani haki ayari koi school gi gil chawba usara jibna asobo thodang lobiduna koi lala sina kalu koi lala sina chaiting phangaba koi more gi chura chapuri mafam kaya kaya dagi ongjing amsung lamding gi serau na laiba mafam kaya dagi koi satra kaya koi ahamada satra yangkhai mungni hujiti satra sati yangkhai mungni adu hujina khara koi school transfer tawu khopa mai mai gi tawno gi khara koi huji kun samu lei thamni wafam di ekoi Manipur da thoi birang asidi ja sara jibna satra jing asi subki lai ka bamana ta fooding ne loading ne adu schooling Why don't free the service of the Masi Ekoi Manipuri di Kia Kangbiram the Bay Adu Asumba Ekoi Handaki Kangu Iran Sida Kanagumba Ekoi Mati Punja Hajatarego Ekoi Masi the Mother Toda Yama Sawa Dover Ni Yasu lady have a good pong Tazabagi like my group key member Oriba Tangoma Kunapa Maki Bardi and Lapan Sida we Inaba Colom Pension Kata Adi Lai Una is Yankaimu Kugi like she and Musiauri Aduga Tamnabi and Vitare Asapo Singh Magi Bardina Mailina Na Asiba Kumasida Laksabani E Maslagi Lantauroisi Hybe Ekoi Amatani Hyba Wakat Bifam Ama Loitang Kulen Community Hall da Nungtilpung Ama Taba Matamda Koirengay Awangda Lamsing Maru Oina Loitang Lekin Tabi Loitang Kulen Amadi Sandum Faidinga Kongampat Awang Mayay Mantri Lekai Kongampat Kuno Amadi Kamrel gi Merapabi Sing Punsinjuna Pangthokre Laimayum Subarani na iba na thairaba ichel haina mingthonba sereng lairik amanga si Manipur Press Club ta phongkre thoram aduga mari lerena aibi na phongdorakpada sereng lairik asigi maming na thairaba ichel haina kauribagi maru oiba nungi wakhalonde apokpa mama mapa singna machabu I matumdagi chawna ba yoklaklaka mama mapa asina ahal oiraba matamda apokpa apokpibu na thaiduna thamliba asigumba sing asigi matangda phongtokpani loinana sereng marifumanga yawba makhal mathel gi lairik asida leibak ningba pakhang leisabigi nungsinabagi
matangdasu yauri Sereng Lairik asi Bengali amadi Meitei Meyektasu Fangani haiki amadi ngasi sereng fongbagi thoram asida hauzik lamdam asida thokliba irang asiga mari lenena leikidraba athauba singi mafamda minute ani tumina leptunai kai khumnabasu utki ayagana si jengoriba laisimi na thai thrabache saini naini bengoli meka Meitei meka dane ko ayagana si ujeni miba ayanga piling ba pawjeni ayagana saireng simak na thai thrabache kaina jengoriba se thai somyam na babiraga kuni ani ui thai sta uri base mama mapa oibasinchina masabu imatundagi chawna hoyuraga imati kuhan yecharaga mama mapabu ahal ushiba matanda karisu thawina idaba adugundaba pawjelado sane asimutara han kundoja Lamdam asida thokliba achauba irang asina maram oiraga lanjona raktuna relief camp singda changzafom lauduna lairiba singda lemna la laing fangangani haiba haina thawal DC office campus ke mayok nabadang asi nauna hangdokpa Sure Sight Eye Cure Medical Clinic ke provider Dr. MD Awas Hussein Fongdokre wafam asing asi clinic asi hangdokpa ki thoram amada nungi warol pibada Dr. Awas na Fongdokibani Awas Hussein hai relief camp da awas aitheng khangliba ijin inaw ima event singi awabada saru yaba oina lemna laing chathagani loinana mi sokpadagi anok mathau taraba singi damakta su chada yankai tana pigani loinana irang asina maram oiraga wakhal ge leina lakadaba singda su Fox ka kusam naraga relief camp singda chalaga awareness amadi counseling pinaba wakhal thamli haiki maakna hai ngasi hangdokliba clinic asida orthopedics medicine psychiatry hearing aids dermatology amadi eye care gi department sing leire anoba makhal gi laing pathafama oina mit ka hena sokpa haibadi power yamna sawba mioi singi damakta power therapy season naduna power hanta hanbagi laing makhal asisu miyamda fangalagani orthopedic, psychiatry, dermatology, medicine, hearing aids, amadi eye care. Eye care na maruin ay kuna comprehensive eye care, amadi computerized eye examination iruin na kundi vision therapy ki facility haibadi kuna power yam wang na sopana kana anamsi lagi kay ka kuni yang sanbagi kundi power yam chok pasi marak kay rakpasi power ka tuta depend taman dari therapy pira ka anda power hantaran bagi adu masu kuna action jagadi Manipur ki kuna supura pada kuni dokter ke lain da medical ke lain sa ko sisi ai kya hai yan ko hai ba yam khangi yam tawi ada kusen ta ini ta itu kan da Manipur da la kan da kan ha du he taw le ba hang ro kan du kulai le ke du le ke hai ki ke no to ba adagi amaga si ko ki ta ta na da bu no to ba sina mar ko kan da ko ba de he chala kan da ko hai ko se ko ke hai jan da ai ha ko le ko sta ai lagi junior ro so ai ki senior ro so ko ke hai ro so hai ka so si amaga amu da ka ta sin to na kan ma ki final ko ni ko ado lai na hai da da ko su ko no ki ko sa si ma ai la ho janingi machine to da na mara barka de gwati da chala ka de mai ni na gwati da ka sun ne ta da ma kai consultancy last to wi ka ka si ma ta ta mai ma ye ka ta ro si last ta ba ki consultancy kam ka da ma du da moi na nai na ka da du ko ko ke no du result du do ya lai na ka ya mai na ye na ko ki si ko ba ko sa ba ma he le na ko yi na Masih naik tempat tu, masih kan, amaga, tanah biar itu mah, ini macam jadi, langsungnya. Eco Network Hairok amadi Ningol Club Hairok punna kusam naduna World Wildlife Day gi thoram Connecting People and Planet Exploring in Digital Innovation in Wildlife Conservation haiba thimda Hairok Bazaar Salam Leirakta leiba Hemawati Memorial Coaching Center da pangthokre thoram aduga mari lenena chief guest ke waral piraduna Rosan Khan ahong sangbam na haikibada human population si noma gi hengalakpanina Janaba Chinjak Thaknaba Ising Darkar Leba Helakli Amadi Aikoi Comfort Fangnaba Tongan ba departmental process mayam sina Aikoi nature da wildlife da environment da tremendous pressure kayamok piri masina climate change ki achoba safu piri masina maram orga tongan ba species kayama Malem sidagi mutkre kayama su mutkiba yana leire aduna makoi gi habitat mangsilakle makoi mutkibada makoi gi associate oina leiba tongan ba pambi amadi sasan kaya ko extension oire masi achoba threat amani haina fongdoki ahadagi anagi nahagi
toina ya tamina asing madang sida khangmina ba haibse ta hai phade ko aduna ngasai hai re wildlife si kari no hai ba ngasai hai wildlife hai ta ri wild ko samna har kan da pambi su lei element su lei pambi da har nan cultivated element da har so non domesticated hai ta ko non cultivated ade khoina tharaga lawdu ko uba ko luba du pambi natta hai ta inkon da ho pambi sing natta ba jangan da kai da ho ba far from human interference hai ta ko ade element da so ko yum da loi ba sanga asing sin natta ba jangan da kai da lei ba masana freely lei ba my natural habitat da lei ba adu gum sing se plant element mem se kai no wildlife hai adu kai da makta wildlife se am important oi no hai ba kan sida wildlife se huji ji ai khoina angang oi ni da le ba noi na bhong ko ba tongan ton ba wildlife hai ta ko plant wild element flora fauna mayam se no magi sum mutharak ba si da huji si pura kai nom da environment si pura no magi degrade ko mang tharak ba si sum sulat left re matam kayagi mamangdagi Imphal Pangai lambi asi paliba lengak amadi mari lelaba singna sembi dabadagi kongkut ngakta ngaire athuba matamda semjinderbadi makhal makha kyagi khongjang sangsilagani haina the Imphal Pangai Road Development Committee na phongdokre ngasi khurai puthiwa lekai chandam lampak mapada Imphal Pangai lambi paringi club mari abadi mairapabi ima ibel singna hariba lambi asi sembi dabagi mayukta sathakiba wakan mifam aduda sarugyakiba asem inau maitena phongdorakpada matam kayagi mamangdagi Imphal dagi Pangai lambi asi sembi dana lakpani hariba lambi asi lamlong thong hek lanthokpada lambi asi kongkut ngaktani lambi asi sembi naba chief minister works minister local MLA su oriba KFN PD minister lesangtam susendro maiteida sembi naba kayarak haizakiba laikre adubu hauzik forward tabidana leire ngasi forward karigumba thavak amata paikhalak tribasi atubu matamda mari lenaba singna lambi asi semjin biu hainasu phongdoki mamangda koi mari lenaba authority da piom thokpa magi memorandum pigraba dagi dem press meet pangtokna ikoina February tang kunma panbo ki manungda hairiba lambi si piom yamna soklo lambi si ang sembi hoina thamjagra matungda hoji khogoda kaimta paikhat piraktabadagi asi koi ahanbo makha tara ko khongda hoina sirin protest pangtok jabani asembagi koina sirin protest si nataba lambi thingmagi khongjang hoina tause haina tormadagi hiziki leiba exam adi class 12 ki CBSE madi council exam leiba loina ikoi class 10 ni mo horkadar masi dang yenga kai koina sirin protest hoina asi pangtok jabani makha tara ko dai ko hiena kanba khongjang mayama hairiba lambi ji kai mari ne authorities na sembi dragati koi changyan na sem sadana leijare Arambai Tengolgi mathakta security force na faba punbagi thabak chathaba yaroi amadi lengakna hapta amagi manungda miyamda napsagi cheng fanghalu haina ningthemsa karong maira paibi lufna phongdokre ngarang Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada wafam ase luf asiki secretary RK Sunita na phongdokibani Sunita na hai Arambai Tengol da yauri ba mioi singasi magi hingna ba sen tanduna imung manung puraga hingzaba amadi leitalara ba imung manungi mioi singna ayambani imale ba kandaba yade haiduna thoklakliba icha singbu faba punba tauba mama ikoina yaroi adubo tangai fadana maitei furuf amadi Leivak asibu kuki terrorist singi makutagi kandaba yade haijuna khungakpa yauribani maitei khungak liba singasi Manipur amadi India lenga ki mayokta thavak tawba nate haina sufongdoki khungakpa sing leramdrabadi nahana maitei furubasi pungtum tumlam khiba yai haiki icha sing faba punba yaroi karigumba asiguma thawong sing lengakna Chatharaklabadi, Lamdamasiki Nupi Sing Akanba Khongjang Sangsilakani, State Force Sing Sukulai Thadok Piganu Hainasu Apel Tauki, Loinena, Hauzik Manipura Thatara Lantaropada Muekaya Awabama Nariba Cherak Asida, Miamda Nafsagi Cheng Fanghandaba Asi Nupi Sing Yamna Haksina Lawi, Atuba Matamda, Nafsagi Cheng Fangalu Hainasu Mari Leleba Singi Mafumda Apel Tauki. Hauzik Kungali ba isasna se mayumda magi thaujang haibadi lairik laisu tamdana sentanba tawduna lejagadaba sing asina tangai phadadana ima leba kanabagi damakta magi thangnaba masimanawgi lejaba license dan aphangba yotum nawdi paidana kunngaiba asida lengak amadi lengaki law agency sing asina Ayemba ek panaba tawraiba sida mama ogi ekoina yaba ngamjaroi panba phaba tawge hairagana mama ogi akoi hana phabiyu aramai tegol ase asigi isasing asi Manipur amadi India lenga ki mayokta thabak thorom laloge haiduna tholakpa amatanate ireiba ipurup asibu
कुकी नाको टेररिज्म असिना हौरक्लिबा एटेक लाल असिदगी नाकथोकनबा तंगाई फदना लौरकपा थौदांगनि Manipur Legislative Assembly की मिफमदा कुकी मिलिटेंट सिंह की अम्ब्रेला ग्रुप अनि KNO अमदी UPF का स्टेट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट का सुपेक लौथोक हन्नबा अमदी NRC चटना हन्नबा वारेफ लौकिबाबु मणिपुर इमाना थागतबा फोंदोरकले मणिपुर इमागी को कन्वेनर एस शांतिकुमार मैदेना मीडिया दा थादोरकबा चेरोल अमना हाई लुफ असना स्टेट लेंगाकपु ngमखै लेतना थागली कुकी ना मैदे द लान तारकबदा मणिपुर दा लैरिबा मैदे सिंगना लुफ पुमनमकना लौरिबा थौदांगबु थागतबा ngमदे पॉलिटिकल पार्टी सिंह CSO सिंगना अमदे मैरा पाइबी सिंगना अचौबा थौदांग लौदुना मणिपुर की ngमखैबु कन्नबा होनादुना लाकबुसु अवांग थाकता थागली हाइना मणिपुर इमागी चीफ कन्वेनर एस कुलमंगाना फोंदोरकले अमरोमदा हौकिबा फेब्रुवारी 23 की नुमिदांगदा मसखंगदबा मियोय खरना UCM की ऑफिस अमदे CSO कया की ऑफिस सिंगबु मै थारंबबु मणिपुर इमागी माइकेदिकी नुवाइतबा फोंदोकपगा लोइनेना एमसु की ऑफिस बॉम लंगसिलंबा अदुदा महाइरोय अमा लेखिदबबुसु कंडेम तवी हारि मतुंगदा असिगुंबा थौदोक मतुंगदा अमुक हन्ना थोगन बिगनु हाइना अपील तौरकले स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग अमदी मणिपुर की तुंगी लाइबकी मतंगदा नोमगी ओइबा कंसल्टेटिव वर्कशॉप अमा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के हंगुलदा पांगथोकरे हंगुलदा लेबा इंटीग्रेटेड रियल डेवलपमेंट एजेंसी ने सिंदना पांगथोकपा थौरम अदुदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट खुंदाबा तोंगान तोंगानबा फुरुफ की मरु ओइबा लुचिंगबा सिंगना सरुयाकी लोइनेना वर्कशॉप अदुदा सोशल एक्टिविस्ट 𝐷𝐻𝐕 कोइरेंग यूनाइटेड NGO मिशन मणिपुर की सेक्रेटरी सेनियर LP सक अमदी IRDA हंगुल की सेक्रेटरी MD रजाउद्दीन रिसोर्स पर्सन सिंह ओइना सरुयाकी लोइनेना मिफम अदुदा मणिपुर दा थोकलिबा था तरा सुरकलबा इरांग असके मतंगदा कुपना खनाबागा लोइनेना वारिशल पुरकनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौगदबा यूथ फोरम अमसु यूनाइटेड NGO मिशन मणिपुर की मखादा सेमकी ngasi ayuk Imphal East District ki manung chanba kaibi khulenda CPIM gi achangba member oiramba ningthau khongjam 𝐕𝐄𝐰 meiteina haukiba February 15 da lekhidabada party ki luchingba singamadi makpu nusizaba miyo singna awaba phongdokpagi mifam ama pangthokre ningthau khongjam moirang ningthauna party ki अंगांगबा फिराल तंखाई सिंथादुना अमदी तिनकिबा मियामना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबा फोंदोकी CPIM मणिपुर स्टेट कमिटी की सेक्रेटरी 𝐶𝐄𝐰𝐬 सांतना लेखिद्रबा 𝐕𝐄𝐰 मेटै असि नहा ओइना मणिपुर स्टेट फुड की इहौदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लौथोकनबा अमदी मणिपुरी लोनबु निपाल सुबा शेड्यूल दा चन्नबा असिना चिंगबा खोंजंग सिंगदा मसक थोकना सरुक याखिबा मिसकने पार्टी की लौमी मरुप सागतपदा खुंद्रापम एसिड अचौबा थौदांग लौकिबा कॉमरेड नि हाइना सु फोंदोकी यामना नुवाइतबा पार्टीना पार्टी की स्टेट कमिटी ना कोई तांग मार सु कोई मीटिंग लेगनी अदसु वाइ लोगोनी कोई मार लेगी याम दिना पार्टी की ओडोलेस मीटिंग ओडोलेस याबु गदो पुनुजरी अरा मा की पुसियसी अथोकी पुसिनी Imphal East की अंड्रो असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चन्ना लेबा लौमी सिंह इथै लौखोंग की इसिंग पीनबा थौबाल प्रोजेक्ट राइट मैन कैनल की हौजिक सेमगा सागलिबा सिंह अथुबा मतमदा लोशिन बिदुना नोंजु था यौरचुंगैदा इसिंग थानबा होनाबियो हाइना थौबाल प्रोजेक्ट राइट मैन कैनल फार्मर्स कमिटी अंड्रो केंद्र की सेक्रेटरी H दनत चंद्रना थादरोपा चेरोल अमना फोंदोरकले चेरोल असिना हाई चही कयागी ममांगदगी लौमी कयागी लौफम सिंह वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट कथोख्रबसु ngasi फौबा थौबाल प्रोजेक्ट राइट मैन कैनल की लौमी सिंगना इसिंग निंगथिना फंगदबदगी अवाब मायुकनरी थौबाल प्रोजेक्ट राइट मैन कैनल फार्मर्स कमिटी अंड्रो केंद्रना वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट हाइजरुबदगी चई असिगी अंगनबा थादा लौमी सिंगी येंगलगा चीफ इंजीनियर मसामक अंड्रो केंद्रदा लाकपिदुना सेंगबत सागतपगी थबक होबिकरे मरम अदुना नोंजुथा यौरौत्रिंगैदा इसिंग थानबा थौरांग तौबियु कैनल असिदा थबक सुबिरिबा इचिल इनाउ सिंगसु अथुबा मतमदा थबक लोशिनबिनबा हाइकी मणिपुरी लोनबु असम लेंगा के एसोसिएट ऑफिशियल लोन ओइना मसक खंगबिरपगी दमक माइफागी लुचिंगबा सिंबु नुपी खुनाई चौखटलुफ सेराम खुलना खुन असिगी हरि मंदिरदा बोन बिहारी सरमना मिफमपु चीफ गेस्ट ओइना सेराम हेराजित मिथुंगलन ओइना थांगजम ब्रोजेन प्रेसिडेंट माइफा तंपाक मयुम सलाउद्दीन सेक्रेटरी जनरल माइफा वाहेंगबम सुरेंद्र सिंह माइवम सबीर खान सेराम प्रोमेंद्र न चिंगबा सिंगना डाइस तफमदुना पांगथोकरे थरमगे वहाउदोक पिरदुना एनजी
Vidurani Singhana Haikibada, Maifana Asangi Itihaski, Leimaida, Sanagi Mugna Iraka Lehogadaba, Imalon Kanaba Honabiki Basi, Maifagi Ajobato, Kudolni Haki. Tangzam Brozena Warol Piraduna, Maifaga Lonina CSO Mayagi Hona Zamangi Tozal Ningasi, Imalon Namai Pakpasi, Nasigi Toram Aduda, Maifabu Tagatpa Fongdoki. Hauzik Paugi Maraktan Natim break amatang Luminasi. Diabetes ko loy na hingimasing thamagi manuda control to ngamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manuda hantaba ngamle. Kung hamanungay tabasu numit mga nigi manungda fahan bangamle. Pile sabadi nungsan nabasu jama da jama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu thamagi manungda fagan bangamle. Punamag natural oy ba hinak makalna lain Germany. Hagjam na sokadaba side effect matalaiti. Makata na hidak jabagi matausu tanaroy. Hena kumaparo ginamag nasimak Langsin Biro, Diabetes Hospital, Soibam Lekay, Ayang Palioj, opposite Carkinos Jennings Hospital, Porompat, Imphal East, near Punjab National Bank. Breaking Matungda Mayamutaram Okchari, Makataba Pau Pizari, Zarivam District Gram Panchayat Amasung Jila Parisat Administrative Committee member Oining Basingna Mars Taruki Nungtil Pung Ahum Paugi Manunda, application form David Lighton Jam SCC BO, DC Zurivam the Pisin by Yagani Haina Deputy Commissioner Jurivam, Krishna Kumar Thokpacharol Amana Kangalakli. Security forcing na ching amasung tamgi irang thoklakpa yaba mafum singda search operation chathakre hari loinena Manipur police na Imphal West ki KCP ki active cadres ni haiba mioi ani faraba mioi sing adudi Imphal West ki 𝐶𝐲𝐰𝐬 Robertson Singh Jay Kunhumdoi amadi ꯀꯛꯆꯤꯡ district gi Khaidem Nawba Meitai Jay Kunni makoi asi Micham Miam Amadi Dukan Singdagi Sel Khaibada Chenaba Mioi ni hari Makoidagi mobile phone ani two-wheeler ama amadi atai atopa potlam khara fari hari Thaudok asiga mari lenana case amasu register tawkre amaromda National Highway Contractorate amadi National Highway anida nomada sangdraba yadraba potlam puba gari Jahum Nifumari amadi Chani Humfutaruk rom akanba security ki section thaurangal loidana thoklakle hari Vestopur District ki Moirang da leiba St. Xavier School da Wildlife Preservation ki matang da pangthokpa painting competition ki manamatung Colonel R.K. Vikram na chief guest oiduna yanthokre Red Seal Division na sintuna pangthoki ba painting competition adu da school taret ki students sing saruyaki thoramadu da makhal kayagi jagoi isai su pangthoki baga loinena manamatum yanthoki amadi Colonel Vikram na Wildlife Preserve to batangai fadaba lei habigi wakhalonda thoram asida oja amadi mahairoi singna saruyabagi damak thagatpa phongdoki We organize painting and painting competition for approximately 8 schools of Manipur district. We have witnessed an extraordinary display of the talent, the zeal, the enthusiasm, the joy of the kids who are the future. I want to personally thank the teachers of all the schools, the students who took time, rehearsed, and made this event a grand part. Leibak asigi mafam sin bathungna pangthokliba National Immunization Day intensified pulse
intensify pulse polio immunization ki thoram Thawal district ki oina so National Health Mission ki makhada District Health Society Thawal amasung District Family Welfare Officer Thawal anina punna senjuna ngasidagi Khangabokta leiba Rice Research Station da hangliba relief camp da hodokre. Let the victory over polio continue with 2 drops of life haiba panamda Thasigi, Manga Fawa Chatagada Ba Pokpadagina Chay Manga Fawgi Manung da Laiba Angang Kudimak, Polio Hidak Pitak Nabagi Panam Tamliba, Thoramgi Hodopaki Thoramda, Deputy Commissioner Thawal Hantem Suvasna Toiba Mitung, Chief Medical Officer Thawal Dr. 𝐌𝐋𝐀 Thoram Mapu Aduga, 𝐍𝐸O Zone 3 Thawal Arambam Anil Kumar Amasung, CDPO Lilong Irengbam Bizayana Akanaba Mitung Sing Oina Saruyaki Loinena, Marie Lenaba Loisang Singi Staff Kaya So Thoram Aduda Saruyaki, District Family Welfare Officer Dr. KS Trustina Immunization Day 2024 Pangtopagi Nungi Oba Warol Sing Miam that Tamkibaga Lonina Ngasigi Mitung Singna Relief Camp Aduda Ladiba Angang Singda Polio Hidak Pitaki Amarom da National Immunization Day 2024 Thoramgi Sarukama Oina District Asida Ladiba Health Institute Sing Center Singda Su Angang Singda Polio Hidak Pitakpagi Thoram Sing Pangtok Naki Health and Wellness Center Yaripok Kekruna Su Center Asigi Manung da Laiba Angang Singda Polio Hidak Pitaki Thoram Aduda Center Adugi Staff Sing Asa Sing Amasung Anganwadi Workers Sing Helpers Sing Su Saruyaki Athoiba Mitungi Warol Piraduna DC Subasna High District Asigi Lekai da Laiba Angang Singbo Anaek Yauhanba Yadi Habigi Pandamda Relief Camp Asidagi Ngasi Haudoklaga Mafam Kayada Polio Hidak Pitakpagi Thoram Asi Chatagani Kangaboki Relief Camp Asida Natana District Administration ki Makada Lamdingda Ladiba Lamding Higher Secondary School Amasung Wangzin Kodompokpi District Sports Complex da Hangliba Relief Camp Singda Ladiba Angang Singda Su Polio Hidak Pitakani India da Polio Leina Asi Leitroga Su Amuk Narakpa Taudanaba Section Thorang Lokatpa Oina Polio Hidak Pitakpagi Thoramasi Pangtokpani Polio Hidak Pitakpa Asi Khagnatana District Asida District Administration Amasung District Health Society amadi Mari Lenaba Loisang Sing na Paikaliba Immunization ki Thoram Sing Asigi Kudong Jaba Sing District Asigi Miyam na Lobiu Hauzik Angang Sing da Immunization Pihoba Haibasin Angang Sing ki Tungi Ana Ayeg Sing dagi Ngaktokpak Ngamgadoribani Haraduna District Asigi Lekai da Ladiba Clubs Organization amadi Mayra Paibi Loop Sing na Asigumba Immunization ki Thoram Sing Asi Ekoi Punna Mai Pak na Changsin Ba Ngamnaba Mating Pangbiu Haina Su Apel Tauki generation Bukayama, Pinarabi, Hosipudi, Yabu, Amu Pasi, Halaka Navaita, Mohalaka Navaina, prevention and Sinopoli, City prevention and Sinopodina, Lahopasina, Ayatunda, Equina, the Ektabaki, Tingan Kajama, Masaka, Bakama, Buhenda, Bukimatik Chana, Rola Malay, Pasi Katana, Hesitancy, Panspo, Yokotina, District Family Welfare Service, Makara, Immunization program Maserina, Provide the Secretary of Pradasana, Ayi Alan Singsi, Imani Immunization is our Magi Kelederism, she is examiner, who's going to free the centers is the free the people Nakari, Masiki, Kudum Saxenobi. Arabida Mareba Pau Amuhana Pizari. Manipur Ahanba Oina Northeast India Film Festival Governor Anusuya Uike na Haudokre, Nupi artist Singda Ikai Kumnaningai Oiba Fida Pigadabani Haina Governor na Fogdokre. Kuki MLA Taragi Mathakta Privilege and Ethics Committee ki preliminary report puthokuna khanabiu haina imagi mairana taksilakle. Manipur Police ke quick response vehicle Casper Gari Mari Amaga Jurivam da Thongkre Imphal da Athuba Matamda Yauraklagani Ahum Amasu Thunglaragani Sugnu AC ki MLA ki Peace Committee na Churchanpur gi Kongkhai Khundagi Mitei Marifudra Mapan gi Thawai Kanki Committee Semlam Drabadi Makhoi Loina Siramba Yai Haina Thawai Hingauraba Mioi Amana Haikre Northeast Windona Sandok Sari Banumidang Pang Matang Sidaloizari, Ming Tabiriba Singbu Amuka Hana Chan Mabam Nakrumjari.